Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 15. Itultuloy mo latta ti agsadot, maturog ka iti kaykayat mo, ngam agbisin kanto. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya pa'y laeng ter aramidom dita, Elmo. Bumangon kan, takadwaan nak amapan makitangdan. Agsag ka ak tamakiraop ka mo. Masadutak nanang, da kayo latan timapan. Anya ngay ti mapasamak kan kanukas takalatan. Nagsakit ti sikat ko no makiraupak. Kat anya ngay nga raod, mangan kaaya no di ka agbannog. Agbiro kak iti trabaho ka nalaka. Adaya mo trabaho analaka. Adda anya katawanan. Mala bumangon ka nga ruditan Tamapan ka agsapol iti trabahom no saan mo akayat ti makitangdan. Wen ka di. Ala, mapan kayon iti papanan nyo. Didak disturbuan, takayat ko pa'y ti aginana. Apay, di pa'y laimmanay ay at tinagpatnag apan naturog mo kan panaginanam. Saan pa'y nga road? Isu apanawan dakit din. Didak disturbuan. Saan mo matakadwa di anak mo nga imay nakitangdan, Mare? Ay, kasadot naman ng ti bumangon, Mare. Rason na amapan nagbirok iti trabaho na. Di na kanukayat ti makitangdan. Ay kat nasayaat tagsweldo iti binulan. Wenno kinsinas no makabirok iti trabaho na. Ay, kat bareng agpayso nga agbirok iti pagtrabahuan na. Nagbirok mat siguro, Mare. Jak amuman iti dayjay nga anak ko. Tanapaglan asadot. Imbagpay kan ka at akadwam manen ti anak mo ita. Awan problema ken Ingrid, Mare. Uray jak ayaban nga umay makitangdan. Sumurot latta. Imbag kapay amaray. Tanaparaburan ka itinagagat nga anak. Nakasangpet akon. Ngem adda kapay laeng dito'y anak kailad. Simakit ngamin ti ulok nanang. Iswadya akong natuloy anapan nagsapol iti trabaho. Kaya't naasawan. Di ka pa'y bimangon. San pa'y nanang? Di ka pa'y nangan anagmalam. San pa'y isung agluto kayo. Taitayak pa'y mabisbisin. Ay unay ka nanak ko. Adamot maluto. Ngam ultimo agluto iti kanam kat kasadot mo. Nasakit nga ron ti ulok nanang. Isu apang asiw agluto kayo, tanay. Mabisin ako. Nana Karing, umayak man. Nay, sikamat gayam dayta, Ingrid. Sumrag ka Adda ni Nana Karing? Kwa. Adda ijay banyo ni nanang, agdigdigos. Anya ka diti ibagam kan kwa na? Umay ko lang itutoy masida alinuto ni Nanang. Birthday na ngamin. Iso ang nagluto iti adobo a baboy. Kat ko na nang umay ko ikan ni Nana Karing. Para kadilaan ka ni nanang dayta? Ha? Ay kat, para kada kayo adwa Manong. Ay na, agyaman aking grade. Napintas ka lang nga Ruden. Saan ka pa'y anaimot? O sige nga Ruden. Awate mo, tamapanak matan. Ibagam tulatan ka ni Nanang mo nga imayak. Ay, warning grade. Ibagak dayta ka ni nanang. No kasta, ni Elmo tinangyawatam iti adobo. Wen Nanang, Saan na nga ibuson dayjay? imposible mat adi na ibatyan ni Nanang na. Kat no awan panunot dayjay nga Elmo, sadot dayjay. Nagko na iti dayta, Nanang. Ti mismo nga inana. Kasta aya. Sadot gayam dayjay nga Elmo. Problema ni Mari Kareng dayjay nga Elmo. Mapan kamot nga tan agsapol iti trabahom ita. Ikandak man nga ron iti pagpletek, nanang. Awan pulos kwartak. Imbes asi ka timangted iti kwarta kanyak. Si kapay ti dumawat iti kwarta kanya. Alakit din ikandakon. Tangay dagdagan dakmat nga agsapol iti trabaho. Ala, ikan ka. Ngam siguradwam ang makasapol ka iti trabahom.
Nanang! Kabaalam nga ta ti trabaho nga aplayam? Nalakalaang mat. Nukunayo para ituludak laang kadagiti ginatgatang dagiti customer yaw. Anadadagsahin. Wen, day talang ti trabaho. Kabalag day ta, sir. Nasayaat mat nga ron. Ala, mangrugi kaninton bigat. Ayos nga rod, sir. Mangrugi ak nga roden inton bigat. Nukas ta addan trabaho. Nanang, mangrugi ak inton bigat. Ay, agyaman na. Kamaudyanan na. Agtrabaho kamatlaangan. Da kayo pala ang timangtad iti pagpletek nanang. Amuyo mat nga 1 kwartak. Awan problema. Basta bayadam tumulaang no agsweldo ka, ah? Nanang! Ay, makabannog mati akitulod ka dagiti ginatgatang dagiti customer. Agi na naakpaikit di. Kumatangak iti soft drinks, to minumak. Tinawatak itay tay customer nga intulod kaw. Dan igatang ko iti soft drinks. Mayat daytoy na trabaho. Makadawatak pa'y kadagiti customer nga itultulod kaw. Apaya nagbayag ka nakasubli, Elmo. Ado ti customer. Ado ti itulod mo. Pasensya kayon, sir. Simakit namin ti tiyan ko. Iswa, nagsiyarak pa'y. Ala nga ron. Itulod mo pa'y sumaruno a customer. Ado pa'y taguro oray nga itulod mo. Iso nga alis to ang tagaraw. Sir. Itad kon ti sweldo iti makalawas sa panagtrabaho. Ket agyaman sir. Daytoy matan ti maudi nga aldaw mo. Nay, apay nga, sir. Agkarala daw ka sumrag. Sakit na daytulod mo, nagbayag ti panagsublim. Ken adda customer ko anang ibaga. Adumaw dawat kapay kadakwada ti kwarta no maitulod mon. Isu nga ure no saan ka na sumrag. Nga puta jak kayat ti kasta nga ugali ti trabahador. No saan di saan? Ah. Nagado di ta pagtrabahuan? Da kayo lang aya? Si kapay ti adaganas na nga agungad. No di dak kayat, di saan lang? Ado di ta ti pagtrabahuan? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya, makalawas mo lang ng inikatdakan. Anya nga ron ti maaramidak ngay? Agkaraladaw ka mo ngamin asumrag. Narigat mat ngamin ti bumangon iti nasapa. Anya laangan ti kayat mo ngay Elmo. Agid idang agmalmalam. No, mabalin lang nanang. Mabalin ka de, nga agid ida aklatan ng agmalmalam. Ay talaga asadot ka. Asino ayat ti malalaam? Saan mo't asadot? Saan mo't asadot day di tatang mo? Jak man mo kada kayo, no apay nga inyanakdak asadot. No inyanakdak ko nagagat, hindi nagagetak mat siguro. Tabasol ko pa'y kasta ka de. Anya nga rod nga iti maaramidak nanang, no kastoy ti katataok. Ay, di nakras-rasonan akasta si Kael mo. Siyak ti masiksikuran kan ka. Jak amo no anya ti aramidag kan ka. Umayak man agpasyar, ading Ingrid. Sino nga iti pasyaram, manong? Si ading. Alangan mo't ani nanang mo. Sa anak mo't nga agsakit. Apay nga umay nakpasyaran ngay. Saan lang mo't masakit ti mapasyar? Amo manong, saan apagpasyaran to'y balay mi? Nagagat ti tattao dito'y balay. Awan makasangukan ka. Ado ti aramidak. Apagbiit lang mo't nga agsarsarita ta, ading. Ibagamon no anya ti gagaram manong. Taado pa'y ti aramidak. Kuwa nga may. Kaya't kung nga ibagakan ka, tipudno amarikrik na. Saan kan ngagpalpalikaw pa'y manong Elmo? Ibagamon no anya day ta amarikrik nam. Agayatak kan ka, ading. Sa anak mo't ngagpalpalikaw manong.
Jak kayat ti sadot a lalaki. Agsapol ka pa yung umunay ti trabaho. Wenno aggaget ka, sakbay nga agarem ka. Kasano, no sa anak ang makasapol iti trabaho. Saan kan nga umay diti balay, tabasted kan? Saan kan tupulos ang magustuhan, manong? Kan oray asino abalasang, saan da ka ang magustuhan, tasadot kamay. Anya? Naglastog kamot ng agsasao? Kaskala na pintas mo? Pumanaw kan manong Elmo. Saan kan nga umay diti balay? Saan di saan? Makabiro kak to iti napimpintas ngam sika. Uray po utam day tanga imbagak. Uy, ti awanan bain na babae? Asino ti awanan bain? Ni Ingrid ah. Anya, kat no nagsingpot abalasang ni Ingrid, ibagamkit din nga awan bain na. Imbabain na nga rod nanang. Anya nga minti inaramid mo aya, apay ako nam nga imbabain na ka. Napanak nagaram. Kat binastad na kadagos. Kunamlan asino mat akapintasan. Gaputa binasted na ka, kastan ti bagbagam. Saan nakla binastad? Ininsulto nakpay. Agbiro kak kano iti trabaho, tauray asino kano abalasang, saan dak ang magustuhan tasadutak? Kat, agpay sumag. Ti kunayo kit day, agin pipintas day nga Ingrid. Makasapulak tula ang iti napimpintas ng iso. Iparupak to kuana. Ay na anak ko, asino kumangay mo, ti mangayat ken ka. Urayin yun, nanang. Ayawan lat amukon, Elmo. Mapan ka kit agsapol iti trabaho. Ikandak man nga rod iti kwartak, nanang. Makitam, imbes asika ti mangtad iti kwarta kanyak. Saan mo? Sika mo ti dumaw dawat. Anusan nyo ka din, nanang. Tano makabiro kak iti trabaho, da kayon tumat ti ikkak iti kwarta. Ay naimbag ta nasabot ka dito'y palingke, Elmo. Taapay ka day, Ay. nana. Nadungpar ni nanang mo, itay laeng. Ah, Nakita nga ar-aribongbongan dagiti tao. Agawid ako man tao may ko ipadamagkan ka. sa dino nga rod itanti ay ni nanang. Mapan mo kitaan iti kaasitgan nga ospital. Sigurado nga ijay tinangitarayan da. Sige, nana. Agyaman ak iti impormasyon. Oh, awanan ni nanang mo. Agnaknakam kamot nga taitan, tagmay sakan. Kasanuak pa itan. Taawanan ni nanang ko. Nana. Tumakter kan iti bukod mo asaka. Awanan ni nanang mo. Isu nga agtrabaho kan, tapno saan ka nga agbiseng. Apay ano pasamak ka ni nanang ko ti kastoy, nana? Ay, awan maaramidan tayo. Takasta at talaga ti biyag. Ada umununa adda maud-uday. Nairan na nga imununa ni nanang mo. Isu nga ita, taawanan, ay, aggagat kan. Oo, nana. Kat agyaman ak iti amin at tulong yu kanyak. Alas 6 mo't gaya man. Agidaak pa'y kiti. Aging iti kay kahit ko. Total, awan mo't ni nanang akanayo namang ririing ken mangdagdag kanyak abumango na. Elmo! Ah. Elmo! Apay ka day, nanarimeng. Abangan do kayat mo ti sumurot ka na kami amapan makirap. Masadutak nana, da kayo latan. Makamuka nga raw, no, di mo kaya. Sige, mapanak ko. Ay, disturbo mo't day taan nanarimeng. Imbis taawanan ni nanang amang disturbo kanyak. Agkukutak kit de, tamaturugak aginggat kay kayat ko. Ni, alas 5 mat gaya man iti malam. Ay, bumangon ako na. Ay, mabisinak. Mapanak agluto iti kanak. Ay, awan tumot nga minan ni nanang agluto. Isu kapilitan na siya kung ti agluto. Anday ta ti pagbagasan. Awan mat gaya man bagas. Ay,
Sapay mabisina kon. Ay, rumwarak man. Tamapanak umutang itibagas kada nana rimeng. Ay, pautangan nakmat siguro. Saan ka di akinunak? Asaan kan nga umay dito'y balay? Saan asikate ka sa pulakan niya? Ninanang mo. Awan ni nanang ko. Ang mga nuparbangon ton ang makasangpat. Ada na panan na. Kasta ka di, ading. Apay, anya ti ibagam ka ni nanang ko? Kuang amin, ading. Ibagamon no anya ti kasapulam, tapumanaw kan. Mabisina ko unay, ading. Umayak ko maumutang itibagasyo. Gapuday ta iti kinasadot mo. No masadot ka nga agtrabaho, masadot ka mat amangan. Saan ka apautangan? Makaammo ka mat nga agtrabaho, tapno adda igatang mo iti kanam. Nasken ti panaggaget tapno di ka agbisin. Ngarod, agaget ka, tapno nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Mangted kayo, kat ikan na kay mati Diyos. Sukat anaan-anay. Nasadsad kan agliplipyas ang maipasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntong matla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Apay ngawan pay lang ni nanang mo ko nay, katrabeeng. Nagteksakan kwa na. Madamapay ka no ti eleksyon da, tatang. Eleksyon? Apay mangpili damanan kadagiti opisyalis dan. Kaano lang iti nagbubutos da. Tinawan ngamin nga da eleksyon da iti organisasyon da, tatang. Kastaya. Agdakon! Nasaya ka nagawid kan nanang. Damag-adamag ni tatang, no apay nga awan kapay. Lakay, kablaawan nakmata. Tapay kumakablaawan ka. Siyak tinapili a presidente iti organisasyon may. Wow! Congrats, nanang! Sa wakas, nagbalin kan a presidente. Nagunod mo tinabayag nga ar-ara paapong. Oh, lakay. Ayan nga'y di kablaaw mo. Na, Na, apay nga'y akasta ti sungbat mo, tatang. Saan ka kadian naragsak a presidente ni nanang? kasta day tamam. Imbes anaragsak, nakakusilap. Diyak amaw no anya klase ti ugali na. Awan latam mo kaon. Itata ni nanang mo tinagbalin a presidente. Awanin ti oras na dito'y balay. Ayun, anya. Itanto pa yung miyembro laeng. Sahanin a matatao dito'y balay. Day tanto lakit dahin ta pinagbalinda na presidente. Ay, nagtapok mo tanday ito ipadpadalos ni nanang. Urayak laguyak. Nay, apay alinlinisam day tapangidulduli na kadagiti gamit ka. Impalinis ni nanang, tatang. Pagbalinan na kano nga opisina na dito'y balay. Opisina? Opisina ni nanang mo dito'y? Apay, katno aday bagbagada nga opisina day di asidig ti auditorium. Adda, nalawat ti opisina da ijay.
Ngam sa balilat ta kano, no da opisina na dito ibalay. Taapay, Tapno ada pa nga si kaswan na kadagiti bisbisita na. bisita. Kaya't mo asawan. Adu a tao ti umay dito'y balay. Kasta talaga, tatang. Presidente nga rudon ni Nanang. Kitaham da ita. Agmalmalamanen ngawan dito'y balay ni Nanang Mau. Nag-oath-taking da kano ngamin. Ah, Ni, ada bisita. Mabit lang, tatang. Inaklo ka tanjeri daw. Si Kamat Gayam, Manang. Anya tinagan mo itayan? Sylvia. Apay, nalipatan na kun. Ay, pasensyakan, Manang. Nabayag kami na saan ta nagkita. Ngam, idinaudi ang nagkita ta, masikog ka. Ita, masikog ka manan. Si Kamot. May ka manon a babym day ta. Maika. Ah, ha? May ka sa nga pulo? Ay, nayunan mi pa'y kumaan ng muston. Ay, anya ti masapol mo, Manang. Pasensyakan tamadamaak nga glinlinis. Iso anak ka apron ken naka-face mask. Ada ni Madam Presidente? Madam Presidente? Ninanang mo si Kamot. Ay, wen gayam. Awan diti balay, Manang. Ada siguro ni Jay office da. Ay, kunak no adda. Sayang. Apay aya, Manang. Ada ka di masapol mo ken kuana? Ay, umaya ko madumawat iti bagas. Awan ngamin isaang ko, akanan dagiti anak ko. Anya? anya ti uray ni Silvia dita Salas? Urayan na kano ni Nanang, tatang. Ada kano masapol na. Mangrugrugain. Dayta ket ti kungkunak. Umayan dagiti tattao nga agpatulong ken kuana. Akasla nakangat-ngato a politikaw. Anya kano ti masapul na? Dumawat kano iti bagas. Bagas! Ket no makugtaran ninte pagbagasan tayaw. Gaputao ang karganan. Bayan nyo laeng ka di. Kasta talaga ti adda posisyon na. Siya pa'y nakabintilador agbuy-buya iti TV jay Salas. Dumakil to man iti babayadan tayo iti kuryente no kasta. Kababain mo't no saan ko nga asikaswan analaing dagiti bisita ni Nanang. Kasano no amin at tao ket umay dito'y balay nga agpatulaw. Pangalaan nga ni Nanang mo iti itulong na. Sagasalop abagas day taitad ko kan kaatulong ko, Sylvia. Agyaman na, Madam Presidente. Isukat nga imbotos ka, ide. Tamok at talaga ang makatulong ka. Ay, adda ka iti eleksyon. Kasla saan ka mo ta nakita? Adaak, Madam. Ijayak likod ti auditorium ang nagistambay. Nakita ka laeng nga main ang nakipila iti panangan. Nakita nak ide, Madam? Kasano asaan ka makita? Kat mano atuon jay makan ang naka-styro nga inyahwid mo. Ay, nagadungamin ti anak ko, Madam. Sige. Iawid mo day tabagas tayong kaglutaw. Wan, Madam. Thank you, Madam. Wan, you are welcome. Wan gayam. Ada malagip ko. Anya ti malagip mo. Madam, ada mantika kayo? Naibos nga min ti mantika mi. Uray mantika ti baboy no adda. Madam Celia, agsulisitak ko para iti LPG mi. Naibos nga min ti LPG pagluto mi. Kat awan igatang mi. Kasta ka day. Sige, adamot kwartak ditaw. Itad ko kan igatang mo iti LPG. Ay, agyamanak madam. Pudno gaya mama nagtulong kayo. Nulakat adda, tumulong ngamnawan, ay kat pasensya. Mabitla ang taikan ka iti igatang mo iti LPG. Ay na. Nagmayat lakit din tirig na numakatulong ka iti patam at taaw. Uray ka la umisem-isem. Siyempre, naragsak tirig na. Agasam man, ni Silvia natulungak. Gapu iti inted ko abagas, saan amabisinan, dagiti anak na.
Gapwaw, tainted mo ti bagas tayaw, awanen ti kanen tayaw. Na, kano imbaon kumot ni ko ni amapan gumatang dita kantina? Datayaw, tinaawanan. Di mo lang maawatanan. Katsyak nga ro ti presidente. Kahit, pangalaam ngay, iti itulong mo, kadag iti daddo, mga umay dumawat iti tulong kan ka. Ay nalakay no man nagtulong ka iti padam a tao. At dalat ta maitulong mo. Imbag ko ma, no dakkel ti sweldom kas presidente. Kaya no abunado ka pa iti pagpletem. Konay, asino manen ti bisita ni Nanang Mau? At dayamot. Kaya no ada kasarsarita na iti opisina na dito'y balay. Si Ripak man, no asino? Hay, inaldawan nga daw may atao dito'y balay. Ay, ni Tata Tomas, tatang. Ba, Jay Pilay, alakay, di talaog. anya ka no ti masapul day taatao? Tsaka mo tatang. Ala, umasidag ka. Denggam no anya ti pagsasaritaan da. Ay, perme, nagsakit na ito'y sakak. No magnaak, madam. Ay na, nakasaksakit. Mamati ak anasakit deta sakam. Tauray mula ikidum-kidum iti panangibaga Manong Tomas. Isungaron nga inan ano sakti may duti balayaw. Tamok amadanon ka ditaw. Hindi nga minapanak iji opisina yaw. Awan ka kanumat. Kunak no mga no mga nak. Apay ko mga ilambangan ka ngay Manong. Busy kami ng opisyal. Nang runa tasyak ti presidente. Ado, tas asikaswan may. Isungaron nga'y mayak laangan dito'y balayaw. Takunada nga da opisinam ditaw ya. Wan Manong, daytoy ti opisina. Umayak ko maagpatulong kan ka. Tanadamag ko. Nga do akalugaran tayo tinatulungam. Kastaya, kat anya ngay ti kasapulam at ulong. Amok as anak apaayan, madam. Silyalata ka din tiyawag mo kanyak Manong. Kuha? Kasapulak ti sarokod. Sa rukod ko na Manong. Uwan. Adakat magatang ijay mol as sarokod asag sasangaribaw. Na, nagnginamot day ta sa rukodan. Katuna, tama nagtulong ka. Di na ka di matulungan. Ay, mabiit lang Manong Tomas. Orayan na ka, tadalamapan ko alaan di tarwar. Sige, madam. Kunay, nangiduli na bijay ginatang mo sa rukod ni tatang mo. Mabitlang, tamapan ko alaan na. Nay, ananwam jay sa rukod ka. Itad ko kin ni Manong Tomas. Anya, jay sa rukod ko aginatang ni Kuni iti 1.5, itad mo iti day taalakay. Ato'y nanang. Apay, ano nyo aya dayta, kat para ka ni tatang dayta. Di na pa'y mat usaran, tanapig sapay mat amag na. Anya, ay masapul kun day ta. Medyo agpilay-pilay ako, no? Kita Ay ba? na, lakay, mas kasapulan ni Mang Tomas. Mabayag mo pa kasapulan dayto. Di mo itad day ta. Kukuak day ta. Ay, batamang kiday. Di mo pa'y mat kasapulan. Mabayag ka pa'y amapilay. Ay nani, Mutoy pag day ta. ginagawan nyo mo dayta sa ruko. Di mo itad day ta kunak na. Ay, unay kan ayalakay. Dakas dagim imaut. Na. Saan ka makapan ijay langit no agim imot ka? Ay nanana, isumanda kamot amin ang malabasan ta dito igit ti kalsada. Nangag mo ti panangkablao da kanyak. Good morning! Nangag ko nana. Madam, kas kada mamutan ti awag daken ka. Saanon akas idi abakat selya, wano nana selya ti awag daken ka. Ay, sabali at talaga ti addasaad na niya. Ngam nagrigat met nanang, nagado ti as-asikaswem, nagado ti bisita kanayon. Talaga akas ta, anak ko. Opisyal nga raw. Ngam ibusan namat ti kwartayo, tanagado mo ti dumawdawat iti tulong. Talaga akas ta.
Good morning, madam. Kastamot kan ka, Sylvia. Nay, anya taramida mo. Makialamano aklaang mat kada kayo, madam. Tada kayo lakat nga rod ti madam. Si kakit di mat. Sige man laangan, agalamano ta. Madam President, no aganakak, umayak to ag-solicit kan ka, Anya, umay kag solisay. Kano inaldaw kan amapan ijay balay adumawat iti bagasyaw. Sa balin to no aganakak, madam, tay gatang ko iti diaper. Agawid ta nanang. Di pa ila naganak. Agpapareserve nga agsulisit. Nala, bayam kadilat tanan ako. At daman ang bisita ni nanang, tatang. Hawan nga Rod, di mo't lamay ibusan dagiti umay dito'y balay. Uray Sabado kan Domingaw, at dalat ta umay. Imbag kumamot no umay dalaang makisarsarita ka ni nanang. Saan? Ta umay damot dumawat iti tulong. Agigidanda pa nga Rod nga umay agsulisit. Apay, kunada nga ado ti kwarta ni nanang. Di mawat tupay kanya kiti kwarta. Naksayanin di idulduling ko a kwartak. Nagrigat mat gayam ti agbalin a president. Uray basit laeng nga organisasyon. Amo kakasta ti mapasamak. Iso nga idi pay laeng akong kontraak ti panagbalin na a presidente. Awan ti mabati dito'y balay inton bigat, tatang. Adda papanak. Kaya mapanak mo ti jay talon. Ni nanang kumamot ton ate agbati. Inaldaw mo ton na pumampanaw dito'y balay. Kaya ibagam day takan kwa na Mapan ko ngamin i-follow up dyan na playa ka trabaho. Barang maala akon. Ano agtrabaho kan? Kasanun day ti balay? Awanin ti agbate. Alangan mo't nga ikulong daklatan dito'y balay. Sayang mo't ati inadal ko a kurso no jak agtrabaho. Hello? Siyak ti asawa na. Anya, kaanoan natin nag-ijay tambak? Ayunay mo taan. Sige. Umayak ka dagos dita ospital. Uray jak pa'y nalpas dagiti trabaho titi opisina. Sige, umayak kaun. Unay kamutan, ikan to mga minagananad. Nadisgrasyak lang nga Rodan. Kung tanak pa'y lang may amawam no anya tinapasamak kanyak. Amaw ka natin nagkaijay tambak. Kung nagtambli-tambling ka pa'y ijay taltalon. Anay ka. Jak amaw no anya pasiti bagik tinasakit. Anya nga itimbaga ti doktor. Anya pa'y ngay. Saan ka kanupay ang makapagtalon? Gapo iti pan nakatukul dagita sakam. Anya, ayaw na mo tigas-gasat kon. May awat aminon kun ka. Ay, kasano nga inutong palbiyaga kastoy kaon. I'm home! Ha? Anya tinapasamak ka, tatang? Adamot bandage na kita sakam. Natinag ijay tambak. Ha? Kasano nga rod itan? Anya kasano? Katsika at imang kadwakin ni tatang mo dito'y balay, kadamot trabaho kay opisina. Yawat mo amay na masapul na. Naawat ako ni trabaho nga inaplayak. Mangrugi akon. Asap. Anya? Ay sus. Sapay na aksidente ni tatang mo. Katsikan ananang ti mga sikaso ko ni tatang. Kasanumot nga'y ti trabaho kas presidentay. Saan da ka mabali na baybayan? Awan mga sikaso kanya. Sa balimot gaya man ti presidente iti asosasyon dito lugar tayaw. Apay, italaang nga amuyo da ita, tata. Nag-resign na ni Nana Celia. Jak na damdamag taadaak laang ijay balay. Nag-resign, taawan mga sikaso kanila kay na. Awan nga rod na ti pagdawatak iti tulong. Oray siya nga ro, tata. Sapay dandanin ti panaganak ko. Ay, kasano nga taday to yan? Nay, isumat day ta lumabas. Ayun, ni bakit silya mo't? Oy, bakit silya? Papanam? Dita kantina, mapan ko man igatangan nila kay ko iti tinapay na. Kumusta kan nga ay Celia? Kastilata Mang Tomas, mayat matlata. Mala, labsan kayo pa'y.
Ay, balasang kaw. Pasino nga iti simukat a presidente? Ni Madam Auring. Ni Aureng. Kat no kumarik dayjay. Ay, mapanak man iti opisina na. Nagbalingaya man a madam. Mapanak mo't inton bigat iti opisina ni Madam Auring. Agsulisitak ken kuana. Labas-labasan daklatan dagiti tattao. Didak pa yun may turod at alyawan. Kat anya nga rod ngay, awan kayon iti posisyon, iso asaan da kayon apagan nanang. Agpaisot ako na manakaw. Tay kunada nga rudawn. Nakadepende iti benepisyo ti trato dagiti tattao ken ka. Pudno day tananang, ngam saan kang nagladingit? Tinapatag, napadasan nyo tinagserbi. Napudno a panagserbi. Tada kayo tinangted, saan ada kayo tinikanda. Ay, wanmat kit day anak kaw. Sa nabali nanang, tanaragsak kamot dito'y balay akadwam ni tatang. May mayat kit di tanataltal na ti biyag mo. Tawan umay mang disturbo ken ka nga agsulisit. Wan nga rod. Ay, una yan ay atipada at tao no maminsan. Gaputa may saka nga opisyal, kikil dito, kikil ijay. Ngaminton awan kan ititakam, sanda ka natalyawan, tawanan maaladakan ka. Ngala, saan nyo na panunuton day tananang? Ni Apo Diyos to timang subad, itiki naman nagtulong yo. Rumbang latta nga irespetom ti tao, nga oray awanan maalam kan kuana. Saan met agapo taadda iti takam, kat ison ti pagdawatam iti amin akasapulam, talaglagipam, adan met daytoy iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo. Dalay, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.